I poz ljudi, moj Nikolić, danas igramo Minecraft Runner. Na Minecraftu opet, pa hajmo počnemo. I ljudi, kao što vidite, evo nas na slajmu. Krećemo za 10 sekundi. Da, dobro sam rekao. Uzeo sam opet Frosty Kit. Ok, baguje. Dobro je, super, meni ne baguje. Ovako to. Ne, anti-cheat. Dobro, ubili smo jednog lika. Ok, ja sam inače Pure Red, a ne Pure Red. Znači, s ovim likom smo ostali gore. Ne vezi, imamo šansu pobiti, imamo 3 sprat. Oni izlaze, Ok, sam ovdje, mogu pravim belaja. Sve lepo. Sve lepo. I ljudi, prva partija, prvi. I to je to. GG, da, banal ćemo čet, ne vez. Ljudi, bacimo se odmah na... I ljudi, evo nas u novoj partiji, znači, slučajno sam prekinuo snimanje, ali dobro, nema veze. Spojit ću nekako. Javljam se ja kad krenem. I ljudi, evo nas. Planiram, sad ću valjda kinem. Neću. Osjećam to ću. Ovo mi je srećno ovako. Samo ovdje nemam ništa. I gdje sad? Ja sam sad Sneško Belić. A niko to ne može, samo to ja mogu. Ne, čekajte, podržite. Nadam se da ćete da podržite epizodu. Ja mogu čač kripera. How? Šta bre? Moramo pokušati nešto voliti. A najveće stvari što Titan tu dobije po 30.000 i to. Ok, a nisam uzem, da, jesam uzem kit. Ok, dobro, još sam jedan srećan. Ajmo malo ovako, sad nema kud. Da, nemam ni ja, ali dobro, moram ovdje. Ovo ne slušim. Ne, već ljudi, idemo na još jedno. I ljudi, evo nas i u toj posljednjoj rodini. Skin je lep, sad vidim da li mogu nešto skinem. Ok, kapu i ovako sam ruž. Ninja. Da li šipko. Ok, to je nešto. Da, zaboravio sam da kažem da se lobby, evo kao što vidite, promenio, inače meni je tekstura valjda od Dex Rocka jedna, stara. Ne znam, pravim review s njom, nije bitno, neću. Inače, tekstura je super, samo vidite kakav je mač, možda imam ovdje neko. Dobro, ne, izgubit ćemo zašto nisam uzeo da, Frosty. Ali ovo je ipak moja omiljena mapa, tako da sve je moguće. I ovdje uvijek slati 4. Ok, nećeš. Ok. Dobro, veliki... Ne, vidite šta mi je grudva. Vidite. Dobro ljudi, nadam se da su živjeli, vidimo se.